Busia enche bia na ebe interview kakra wa hanom na yesremo mo a se madawma mo betimi aboaye na me maami ne ne bayi maseteno mbom no emu ayeden eyotumani mo boaye na kakra mo boaye no ene ebe representation ede ama abusia no with an amount of 5,000 Ghana cedis, 50 million. Na yada aboa abusia no na mfidie abusia no so eho ahehan mo na say di kan no sebi edan omodam no eyobi dan ena odi adomo mo nti se mo so nunya one room bi kra na nka mo so omotim de omotitfu ya nka minim se ebeye mo asase mama mese asase ewo hono nti se we di wa be koma bia no se one room two rooms kra na obetimi aboa na waboa na fidie abusia no so enye baabi edi omoti ato tie baaya kakra nyae no ye de beboa abusia no we de so mas no de ahia adwuma se nti sa koma so na beboa ama ye abusia no so enye baabi de omoti ato obetimi aboa with any number of cement bia obetimi ato bia ye de bua abusia na abusia so enye baabi de omoti ato yankopon hia so yibi na aboa ye de mo nyina ase bye bye. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more.